Nongeye kubasuhuza, ngiye kubagezaho imyanzuro ikakaye Umugabe Mukuru w'Ingabo z'u Rwanda yafashe, yirukanye abasirikari batandukanye kandi bakomeye nka Jenerali Majoro Martin Nzarampa na Colonel Dr Etienne Uwimana, hakazamo n'abasirikari yirukanye umwaka ushize barenga 200, harimo Jenerali James Kabarebe, uyu nguyu we akaba yarahawe pansiyo. Tugarutse inyuma gatoya, Jenerali Majoro Martin Nzarampa akaba yaragize uruhare mu kubohora igihugu mu 1990 kugeza mu 1994. Umuryango we ukaba warahungiye mu Buganda mu 1967 kubera ibyabaye n'izindi mpamvu. Akaba yarahawe kuyobora Nasho, akaba yarariye ruswa, bikaba bigaragara ko ariyo mpamvu yirukanwe. Mu Rwanda, itegeko 84A akarongo kaberamye 2024 rigenga ingabo z'u Rwanda muri RDF, umusirikare wese bigaragaye ko yatatiye inshingano akirengagiza amategeko n'amahame agenga umusirikari, ngo la discipline est la clé de toute réussite. Ikinyabupfura ni urufunguzo rukugeza ku ntsinzi. Iyo ubyirengagije, umusirikare wese akatwa 1/3 cy'umushahara we w'ukwezi, agatakaza uburenganzira bwo guhabwa andi mapeti amuzamura. Iyo icyo cyaha kimuhamye, afungwa kuva ku myaka 2 kuzamura. Nongera mbabwira ngo umuvugizi mukuru mu gisirikare cy'u Rwanda, Brigade General Runa Wivanga, nawe yatangaje ko hari abasirikari benshi birukanwe muri uwo mwaka ushize n'abandi 116. Hakaba abandi bari barirukanwe bakaba baraje gusubizwa mu nshingano, bagakora umurimo w'ingabo bagasubira mu murimo. Ikindi yavuze ko mu gihe umusirikari wese urukiko rumuhamije ko ibyaha yakoze abishinjwa, ako kanya ahita yirukanwa kandi agafungwa, akamburwa uburenganzira bwose yari afite, akakwa n'ibikoresho bya gisirikare byose, agasubira mu buzima busanzwe nyuma yo kurangiza ibihano. Mbabwira ngo mukore subscribe kugira ngo muzajye mubona notification cyangwa se video za uploadinga, kugira ngo mumenyere amakuru ku gihe. Umusirikare wese wanze gukurikiza amategeko n'amabwiriza agomba kwirukanwa. Ntabwo aba agisenyera umugozi umwe n'abandi, kubera ko yagumura abandi.